뿜뿜이야. 이거. 오마 구나 바이크 fast servicing kaya ko hunke. Abon niyom si just pana bike. Borok bising mo si. So hello guys, once again welcome back to my YouTube channel L Voice. So tiningka 31st of December and tiningka tini 2023 ni last day. Kay jeng tini horong kay na New Year pala lenay te plus welcome kay lenay tam hi tam so tini ang tak fungasi siri tabuk asik zat fungasi siri kalalia because no ko kisa samung tomane samung kay man okor ka tengka baik ko thok bukuri thok budan ang onai petrol pump chin yang rogasik mane buinor na hesa dak dikhulo gyabla abagai so down shift kisa onyo kok sense kang so tabuk thagai tongo corner na susto ke kisa morning ride plus tini ni this year ni last ride kaina bagai because 2023 was just pon khaika kaham tung hamia tung but at least thanan sikang khushi ke tomorrow homai ble khushi khaiye re oh san suspension norom khajak do kisa soft khajak adjust khajak ko oh thogo pai ka thok da na mutabuk so oh mau cornering wow so belena hamai last ani block last ani blog ko belena hamzama phunwa bagai because ang belai khushi tam bagai sedaman nor bo saimana ang jodi reaction video khaiga simi se ani views kau but last blog wow crazy nor asika support khaiga asika love phuno ka mana asika hamzama phuno ka mane sailap kri shop bagang te excited ka and then tini phungoi ko tabung no khorja blog khaina bagai so no on date nugis tongma khana so belena hambai amai kana support khai tongdi je six support ke masa support kadang mutte wa mai kete blog kadang mar ke khainai so tabuk Duke 390 ni bagai bike ketal ni bagai kabang borong no je sepana mane mungsasek saimana muchung khana like tam ton ang busuk ri pai kha tam ko pai kha abata sindi aba barde regarding bike mane nang je sepana A to Z ki hai ke pana singna musungdi o bike ni bagai wow ma traction control kering ke nu kata tadi kisah nunggu jang mani abago na steering damper nango so tinang nor baite kabong kok salai nai blok na paya sa kereng itong dia abago na angkai bike ni features ni bagi onya dina sanai ang tabuk te use khai gena ko ang asa use khayo go bla so ang mane features tam tong te plus features bike use khai ke bosa ka useful long te feedback bahai review to direct amai ke kaise videos namni ulo but tabu ya ko ang kana kisa salong na somewhere de because tabu fast servicing pan yang ko ang just me and chain clean khai ka ang nizi no anga afro tamung ka kaisa ka hini tabu kisa clip nai ne gari राव डिजेल नामानि को बाइक ट्रेन सुना हनै नाइ डिजेल अमो कुइ डिजेल दा ना मिक्स दा ताम कोन छैमाले किचपन काला ग्रे प्र तुइ माने तुइ फेनाले काउ कामाले किसा काउता छैमालिया थाङे मानायसिने anga nor nugui tomhona jagao diesel asaka tui hai keseng ang toma hai diesel mai sepon nu yaku yang pono kisale kormala lale kisa ungdrop lengu enga pono thok to paikha tabuk thok ba jaga dama saka thang dali atai ang tabuk chakma ka dingen thang ma dasinai tabuk to lei tong haba kisa aran thangi dasinai fungo monirai khanor kisa lero sabdon call bo khai tong hanaro chamale totte wah moza telemura bhai one way or simisido strap sabar ya bod not even 1 kilometer ngene ses pas paike moza so je hok dak thok dama thanai thok dabai mal lai ora ko asi di siri dok Ria sing payo suang si di bro padi pun paine kering kale ses mohoran purma thane ayo tong na hardly mar ka logina wow so guys thok da bai kha ko bai tak thangi tong su so ke thanda ke te isa hai na hai
wow, क्या wow, quick shifter asa ka smooth. But neng je somoy quick shifter use kayo, hai somoy use kay nang like RPM exact somoy yung smooth ngai. Jadi asa ko kaya nga kisa jerking but abo ngai no. Tama Himalaya joto bike no. Nini super bike panang je jaga panang je jaga quick shifter jaga nung je somoy quick shifter use kanen somoy ngo pro মানে যে RPM ইউজ খাই নঙা RPM রিয়াংকাই কিসা জার্কিং যে বড় Yamaha ne R15 B4 মানে যে তাবুনি R15M যে M মডেল যে ইউজ খাইনে বড় চাই মানে আর তো কুইক শিফটার মানো সো কুইক শিফটার ফোন আবো তো আপ শিফট থিমিসি মানে যে অটোব্লি পার গ্রিটা সো no যদি R15M ইউজ খাইগেন কেন রক চাই মানে আজাগাও যে মিটার কন্ট্রোল আমা হাইও QS নি সিজাক ফাইও so je somoy QS mane QS ni sijak phagable a somoy quick shifter use khema kani pura mane saman no indicator mane kaisa no indicate khema haita so liyo ang sotono lang musungnya but lama kam tong ka chotma sotono so guys tabo hai bari lama and je somoy bolbo sogina ingena suspension stiff ke nane buskangne konring laga hoge heat ke buslai bai ang norong san musung thase ang je tan mani 115 da busu kaka je somoy je sepana borok je sepana bike jodi ketal bike hangke jodi oma hai RPM tam sana indicator gnang ke nung je sepana bike tan sotondi je sepana sotondi but 7000 RPM jibona fan talai ready bike fast servicing khaya ko hunke abo niyom sijes pana bike tamu kong ni ko phangi ko tabu 80 o cruise khai dongo 90 o sobine 100 sobine 120 fan sobine but ang jibona pana 7000 RPM lai rigla karon tamu abo already mention khaijak je sepana bike jodi new engine servicing khaije ko engine asugya ko hunke ningabo 7500 ya kaba 7000 exact ne RPM ni above jodi engine rev khaigan ke a engine just pan kaisa mano so a same reason kaino chini India wa like ne kabama block mane kabama borong ni nukona je engine sising utamu hayengu main reason abano so jing maintain khai bike use khaina ni sinano haine bike use khaigan ko bongya so tining ka all about information ang bike salok nai di te plus kok salok te na kok salai ne tam sase saimia but samai haisi amo haita so tagbus ngo check post tongo mane checking station so because we are leaving Khoi district so just before leaving the Khoi district we had the check post haita jamtika ma chateruta anga boro kuno bataria saimano boro batar de boro bataria pura saimanjak boro yo wow suspension uro thang khaisi nai norom uf haibon o jaga kondak nai lai yata kisel mana nai takte mozai go oh ma kuda khuka yo ma yang lawo kuda sok pasiu wow kuno moza no crazy so oi kabong ka engine braking ang accelerator yang kana automatic bike long thango obok engine braking do mane o bike ko engine braking tongo mane koksi onya jaga onya bike ro kon kana clutch yakar de do haga sabada ping mai ta amting ya ta so to quick shifter use kayo na jaga wa patak ngata down shift auto lever pum Unyata pum ya go oh shit borok pun dang ke oh kepa borok bisingo sih bisingo borok tong oh shit borok bising kaza ang jat real so gonung ma haing ko bole sai mani ya tam daning no साबै जन दिला क्या वर्ष त ले पुलिस पैसा लो अरे ड्राइभर को फोन गर्न नै को थाना यो सम्म गिडो
একটু বাইক করবো কেমনে বাইক করতে इशी तक बाइक इस कार क्या देख मार लियो बनी जगह अरे देख मत यार फटा ये फटा बे अरे जब तू बोलता किच्चू करा किच्चू से तू बोलता किच्चू से किच्चू से बाइक करून तर तर बाइक करून कांदरा हो आस्ते आस्ते ए जे सब तू हॉस्पिटल पैसा और बाइक करून अरे तेरे ना हाँ ये जगह आस्ते आस्ते काकू काकू इस जगह যদি মানে টানিয়া যদি গাড়ি দিয়ে টান দিলে ইধর এই জায়গা হ্যাঁ হ্যাঁ টান দিলে কান তো এই জায়গা হ্যাঁ টান দিব গাড়ি দিয়ে इधर लगे से ना ए तो सही कत्तन दे कत्तन ढोकले ए जगह लगा वो हिंग लगे से दाम दे अच्छा मुड़ा করে দিতে ভাতটা লাগবে সিটটা একটু ধর হ্যাঁ এই চাবি কই আছে চাবি নিচে নেই গাড়ি চাবি দরজাতেই হবে দেখে Tamgas khai gyo ba tabuk mendra पीछे से पीछे से Bye bye bye. Hey, aste. Hey. Go. Hey. Hello. Bye. Aste. Aste. Calzase. No. Calzase. জুতা আছে নি ভিতরে জুতা So finally, take like a tank in there.
Kolom kok thang kya Lek suka Kolom kok mar ka Hukupa yang amtul ngomong no gari inge bus kang nikung ko zat bonnet kari tan kang mar ke kiru Oma happen jas kunung liya because standing of blast speed over ya speed on kada pura Oma oh TV ro ko nong sorry oh kok si tigem guliya mendra tini last dinamo guess impossible oh shit doesn't hook an kun mood kari kya cornering na rok so one thing ang tahu mood kari blena cornering na ne lama ka hamno corner na khangke ang ara musasuk nai amai so je somoyo nung just man kaina ngang kani bohor ko puilan simino mane one sukja te plus kaina te plus energetic ya te plus excited ngona wa samungno kaina bagani ke kaimano just buyono ko ningro sering lama ka hamno ko ning sering nang kaina smus ni kuno mo chikre ninga jaga kuno tamun sanai ni chemistry simili ni speed ba ni body language ba ni lama ba ke nang khai kon love kre so let it go tabuksa kaisa manang ne si asake kaisa gong thanga level lengkha pal tong ya tiri kari mala kya horogong hangke koijo borok ba thakile samong khai tong hamu ba horong ke so hopung am tikhen ma tong jaw khomunta tikla je khaino jodi police ngo phone khane kare phaya geta so finally we make it done pal mane sal khali kya kind of rescue khai dikha mano tot ang pro kok puzzle khai biang tam pro sai to ang bohor pro tabu mane so call bo phai mane sadan call bo khai ase kisa rest na kana no asan ke cinematic shot na giri so guys ang si tight kali ya satu para lama jalan tang sinai satu para wo petrol paudi mane petrol paudi sih sinai ke go khane ni ya like mu tau pun kata mane so angan tabu GoPro jepil pana na nang ka ada guna ini yang kamu itu sempat dengan kita itu kan itu blog khane ni pun na khaya na ji so apno tini babu angka jepil boso kita ni cibai tayo open kan klasi tege boleh open amo so teman bos kita ni cibai hampir ke tonggode hati ke tonggode atau paham tadi tongkok ke tongkok lagi mana bos kita cibai plus satu nyata pogeng terus nyata pogeng artinya dari malu itu jangan hai blog kita lo dari blog terus dari sana dari sini dari video bahan kita benar komen sana ini kita like dari mana so artinya tada bye bye take care stay safe stay healthy fun ini ya teman fun plus aneh tahan di sini apa ini kontinnya ke belakang lagi tentang ke jangan healthy gitu